apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, adto yan tituyo agat gatanga, maribaneng. Ken adto'y matisuklem. Day, ay nawaw. Apay ngay apay pesos lang tisuklik, mare. Husto lang ang mare, na 250 mati kwartam. Apay, sagmamano ayat isang kilo ato yung. 245 maray. Ay nawaw. Ngimi naman ay. Wala, tamayat ti quality ti tuyo alakok ita mare. Saan akas iti sigod? Anya? Kita ngamin madlaw a fresh. Saan nga stock mare? Awan mat makitak anag dumaan da mare. Amangan mat no ibagbagam laang dayta tapno dakkel ti tubom mare. Ay saan mare baneng? Barya laang titubok iti tuyong aginatang mo. Kastoy, tituyo nga ipanpanakkel ni Mari Ninita. Ay nawaw, agreklamo ka man ako nakaw. Asino kay tisan nga agreklamo iti nagnina a presyo ni Mari Ninita. Agasem ngay, 205 lang ti nga kilo atoyo idi napalabas. Ita, 245 matan. No di mo kaya ti presyo na. Bisan ka kumakaminan aging mata. Nailaw anak nga road, kunak ano 205 lang ta. Saan mat gayam ta 245 matan. Kita agman tito yung ipagbaga. Aday taman oh. Kitaam. Nga? Ha? Isuma lagayam May ti quality da ita ato yaw. Saan akas itituyo aginatang mo iti napalabas alawas akas lang nagbuo. Manulaang matituyo iti sentro? Inton sumaruno ba ka? Ijay sintro at ti paggatangam. Tapno awan ti ado o reklamo ba ka? Ay nawaw. Si kamat ti lumabas iti paraangan me nanatarsing sa dino ti papanam. Mapanak man iti tersina ni Ninita at dalamapan ko gatangan. Ay, no siyak ti si kanana. Saan kan amapan iti ayan ni Mari Ninita? Ipadas mulatan ti gumatang iti sabali at tersena. Ha? Ngimmi na tila ako na nana. Gimatangak nga rod iti nga kilo atoyo idi kalman kat 245 ti singir na. Anya? Daita ti pudno nana. Overpricing mat tila ako na ita. Iso ano di mo kayat ti manginaan gumatang kalatan iti sabali at tersena nana. Adumat dita ti mabali na paggatangan no bilang. Amangan kit din no nasabat mo ni Nana Tarsing di tadalan, tatang. Saan mo't anak ko? Apay ka di aya? Mas daawak na ang tatang. Saan matin nga umay gumatgatang dito'y tersena? Abangan no bisay. Bise, anya kumangay ti pakabisyan na tatang. Walo saan? Abangan no adda ti impaw itag iti kabagyan na agrusiri. Iso asaanan o gumatgatang iti tirsina. Nga ta? Dayta ti saan ta sigurado? Anya nga ta numapanak iti ayan na. Itian na kumaga po. Mapan ko sa rungkaran. Amangan kit din no adda rikrik naon na tatang. Nasasahat pa anak ko. Siya akong ti makaam nga agbantay iti tirsena. May kamot, Ninita. Kumusta kayo, Nana Tarsing? Nasaya at mo't. Adda ka di masapul mau. Awan matkit di, Nana. Kayat ka lang asarungkaran. Nabayag ngamin asaan ka nga imay ititirsenak. Kunaklakit di ano, masakit kayo. Ay, kaasi ti Apo. Awan sakit ko, Ninita, balasang ko. Kinapudno na.
Mapanak ko maititirsinam idinapalabas nga aldaw. Ngam anya, nana. Ti ko na ni banaing kat ngimi na kanutilakaw. Dakal kanu titubom. Ay naglukon day tatao. Diyak amo adadadaulan nakgayam kadagiti customer ko. Sumat lang tinangag kaong istoryaan na iti kaarubak ako marin na idinaminsan nga aldaw. Manulaang matji sa nga pulo at tubok. No makapagsao, kasla overpricing da tao. Ay, dadaulan nakpay kitdi kadagiti customer ko. Kay, kumusta ni Tarseng dinita anak ka? Masakit ka day? Saan, tatang? Dukatsta, anya ganun ti makagapaw, asan nga umay ititirsenam. Dadadaulan na kanungarod ti kumarek, tatang. Anya? Ti istorya kano ni Mari Baningkan kwa na, kat ngimi na tilako. Sigurado asaan laang anina na Tarsing tinang istoryaan na itikasta. Ay lawaw, saan mo mo't nga ipilpilit nila akong kinkwana? Jak man amo iti day ta Mari Baning, tatang. Ay, Jak amo no anya a klase ti kapanunutan ti addaken kwa na. bayamon anak, di mo lang tanikas kaso. Stress lang ti maalam, no patulam ti kakasta klase ti tataw. Ay saan, tatang? Kasaritak to ni Mari Baning. No adda reklamo na iti presyo, idiritso na kanyak, tapno maipalawag ko no apay akas jay ti presyo. Anya ti umay mo gatangan na natarsing. Siya nga kilo nga asin, asukar, kan mantika. Ngimi na iti 5 pesos ti nga kilo nga asukar, nana. Ngimi na met nga minti asukar. Okay laang. Agyaman nak tamaawatan nak, nana. Nasken ngamin nga agnayo nak iti 5 pesos. Tapno at damot ti sukat ti bannog ken gastos ko, Ay katuan na. Narigat mo't no saan ka nga agnayaw. Amangan no si kapay ti malugay. Wan nga rod, nana. Sapay lung ti daduma apuunan ko. Ay ipakaawat mong tulat na kadagiti customer mau. Maawatan damot siguro. Uray no ipakaawat ko. At dalatamot dagiti saan ang makaawat, nana. Kas kumakin ni Mari Baning. Day talang tirigat na. Ngam saan abalay. Kinapatag kat saan ka nga overpricing. Si kamat ti lumabas na Tarseng. Ha? Ne, anya nga ita inigga maman nakasupot. Di mo ibaga napan kagimatang iti tersena ni Mari Ninita, nana. Wan, gimatangak ititersina na. Ada ka di parikaw. Anya? Kat no nagngi na tila ko na. Napanak na kitsyenda ili idi Lunes. Kat manula ang tila ko da ito yu ijay. 165 ti kababaan, nana. Adumot nga men ti klase ti tuyo banaing. Wen ngam tuyulat ta day jay, nana. Nakitak tila ko na atuyaw. Katay mayat mo't ngamin a klase ti tuyaw. Iso siguro anangina. Tanangina mo't ti puunan na. Ay nanana, overpricing ko naklangarudan. Agpapauto kayo manan iti dayta, Ninita. Nang naggaw timbagam kininana Tarseng itay bakag. Kat, anya ko maitano ng ngagmaw. Pudnumat anangina tila ko ni Mari Ninita ita. No di mo kahit ti gumatang iti kumareng. Di kan sumanaaw. Di mo unay tagreklamaw. Ta natural laeng. Nga agnayon ni Mari Ninita. Tapno at dabot ati kasukat ti bannog na. Ay, saan ka makauawat, Conrado? Dakkel ti tubo na kunaklangarudan. Ay nawaw. Pinadas mo ka din ti nagtirsena. Saan pa eh? Padasamot Tapno maawatam ti kumareng. No ilako na itinababa. Dagiti lako na. Malugi mapiman Aha, rupat kwarta kit di No adda ti reklamom iti presyo ti lako na. Idiritsong keng kwa na. San aday tamapan mo imarmarites iti sabali at tao. Kasano laangan, no maamuan na tararamidan.
nagagayam asyak ti kalkalabanan day tabaning nga. Anyat na pasama kaya, Ninita anak ko. Siyak ti pagsasaritaan dagiti marites iti waiting shed itay tatang. Anya? Day ti pudno. Ay na talagang agburburak ti dangrak iti day tatao. Husto ni Nana Tarsing, ado tinangis istoryaan na anangina tilako. Iti anya may aga po, nga ramitin na tikas ka. Ay, diyak mo tatang. Mapanak man iti ayanday itamot lang. Di kag tratarasudos anak ko. Panunutan pa alimbag, doon niya tulong pangaramitan. Ni kumarim aninita at sumungan pa kayo. Ay nawaw. Anya ti aramidon day tao dito'y balay. Awan mat ti amok nga utang ko kenkwana. Ang mga nunadamag na ati, inwarwaras mo may papanggingwa na. Anya ko mati pagsakitan tinakam na ngay, kat pudno mat anangina tila ko na. No nangina ba kayo? San latta arasunday ta? Tapno mapan mo imarmarites. Anya ko ma, ti bibiyang mo iti presyo na. Amo maya, numano ti gastos na. Rumwar ka dita, Mari Baning! At na napataga magsaritaan ta! Dayta, rumwar ka, tas ang ti kumarin. Igamam to'y cellphone ko, Conrado. Ag-video ka. Ay nawa, apay lang. Kahit mo nga ibidyo ti bunga ti dagas nga rabit mo. Ag-video ka. Iti kasta, ada ebidensya kung anya man ti aramidon dayta ni Nita. Anya? Anya ti gagaram, Mari ni Nita. Imayak takayat ko amaamuan, no apay anagado ti reklamom iti presyo ti lakok. Ay nawaw, di ka agin didiam mo, tanangag ko ti pagsasaritaan dagiti chismo sa iti waiting shed itay. Adumit laangan ti nagipulong kanya. Ita, anya kay ti pagsakitan tinakam mo, Mare. Numanginaan ka iti lakok, saan ka apilpilitan agumatang, Mare? No adda parikot mo, idiritsong kanya ka. Isumot lang asaan mo nga ibaba ti presyo. Tapno ibagakkan ka niya, Baning. Sakto laang titubok kadagiti lakok. Normal laang nga agnayon akmat, tapno adda kasukat ti bannog kan gastos ko. Tirigat na ngamin kan ka, saan ka makauawat. Reklamador ka launay mat. Ay nawaw, di nakbugbog kawan na kasta ta sa anak atulang. No kayat mo, sumurot ka iti tersenak, ta ipakita kan ka ti resibo dagiti lakok. Kan tapno maipalawag kumatlaang kan ka, no ang pay akas jay ti presyo. Tapno inton sumaruno, amom to tilawlawatam. Nagpuskol mat kirupa day dyan ninitan. Syakit din timay na sirmonan iti mismo teritoryok. Ay nawaw. Dayta ti ganabom reklamador ka na eh. Naimbag ko mama no reasonable ti reklamam. Saan mo? Takasla adda tinayon na nga apal. Anya kumamat ti apalak kinininita ngay. Tijak ngaming king kabakat. Umun-una ti reklamam. Amom mo ti sitwasyon ita. Ngumingi na dagiti magatgata. Amo ka? Hala, mustang. Tapno awanan ti ado reklamam. Di ka ngamin mapmapani ti tersina na. Nagadulaki di mo namumag. Alawinan! Siya akong tinagkamalay! Siya akong tidakas! Ay, nawaw! Kumusta nga ti saritaan nyo kan banay? Impalawag mo ka rin kang kuwana no apay kas tayo ti priso. Uwan tatang, ngam kasi iti sigod, saan ang makauawa? Ay, bayamong. Di mo latang digas kaso. Tapno saan ka ma-stress? Ay, di nalapanggapan ti umay gumatang dito'y tersena. Tatalaga asaan ko alakwan. Sikakit di mo anak ko. Kalpasan ti panang dadaal na kanya. Napuskulkit di tirupa na no umay pailaang dito'y. Kasanungan no ado tigatangan to. Uray saanan nga umay tatang. Narigat matlaang no gumatang dito'y tersena. Kalpasan na agreklamon tumanan. Agrek-reklamo kat di na amuti gastos ko. Laibos ka no tila ako damari te si anap kay. Itidado mga atirsena. Awang nga ba eh. Diyak lang sigurado Nodda ita ang damari ni Nita. Ay katmapan ka Sigati mapa. Siyak nga binan ti bumain iti naramit mo.
Anyan tulang ti rupa nga isang iti Teresina na nga. Para napkin lang tigatangam, nagado nga ibagbagam. Sigurado na sakit pa lang mo at tinakam na dayjay. Iti inaramid mo bakit? Muto'y ti kwarta, ta siya kung ti mapan gumatang. Nagsimple a gumatang laang, di mo pa'y maaramid, mat. Ay, kaya nasasyape ang sikati mo pan amis mo. Handa sa gumatang ninita anak ko. Mari Ninita! Mare, gumatang akman! Ay nawo, ni kumahari babanay. Bayam di tatang. Talaga asaan ko alakwan day tatao. Narigatan. Ang mga no agreklamon tumanen iti presyo. Yuhuu! Mapamukit din ka sa rita anak ko. Saanan? Gumatang laangan iti sabali at tersena. Mapangkagigay. Ang mga no umay dito. Lusan mo asangoy. Anya ter aramidam dito'y tersena. Gumatang akman itila ko manapkin, Mare. Napkin ko na mare baneng. Wan, daytay 90 dua apak. Pasensya kan, ngam na ibusan. Na, katno damot makitkita ka naka-display. Adda, ngam no si katigumatang na ibusan mare. Narigatan, sigurado nga agreklamo kan tumanen iti presyo. Si kakit dimat, Mare. Oray manupay tigatangam, saan ka alakwan mare? Diyak kayat ti makangag iti reklamo. Ken saan aday ta ti makagapo ang mapanak imarmarites. Ay na, makapasurunday jay aninita. Dinakit din kayat alakwan. Ay, datati ka na ba, ma? No, apay ngamin, anagado ti reklamom. Manulaang mo titubo ti kumare. Ay, agreklamo akto iti barangay hall. No. Sana nasayati kas tangaramid na. Agpilpili iti customer. Basol mo ilang abakay. Nagreklamo ka launay magngabay. Ita, si kapit nagreklamo di barangay ho. Nagpuskuluba mo. Ay, sana nasayati agpili iti customeran niya. Anya ngayon ti usarak kita. Awanan na. Ay, dahil ta kumaati mapanuno mo mo. As asidag apaggatangan ti Teresina ni kumare. Nukas tangad dati kasapulang tayaw. Yung anya tinaramid mo. Nagado reklamo. Ano sa mo na ati mapang gumatang iji adayaw. Ay, nawaw! Sakbay nga agreklamo tayo iti presyo, panunutan tayo kumamat ti gastos kan bannog dagiti aglaklako. Kang runaan iti amin, no adda reklamo tayo idiritso tayo kadakwada. Saan kat amapan tayo istoryaan iti sabali a tao. Iti kasta kat maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti umay mo ibaga, Mari Marlene? Kastoy ngamin mariglo, planok ti agsukat iti cellphone. Ag home credit ak kumamanen. Ay, saan asyak ti pagsaludsudam, Mare? Ipakadampay nga umuna kanila kay mo, ah. Kung ngamin mare, saan aday ta ti parikot? Marigatan naklaang ngamin nga ag-apply. Kat? Mabalin ka di, akadoin nak mare. Tay ay dimpay laang kumati usarok. Anya?
Nagan ko ti usaram iti home credit, mare. Naimbagkan ka, amare. Tanala ka ma-approvean no si ti ag-apply. Siyak tumot lang ti agbayad. Di ka madanagan. Ay, mabit lang, mare, Pagpanunutak pa, Sapay la ko mata mapagbigyan nak, Mariglo. Agyaman naklaunay, Mariglo. Nagatang kumatlaang ti cellphone nga ar-ara pa apo. Tin ka rin, mare. Wen, siyak to ti agbayad. Sapay nakangingin na ta cellphone na kayat mo, mare. Wen tapno sulit mo't, Mare. Mala, idulin mo pa'y nga ron iti box na. Tama kan kit dinumatnag mo, mare. Saan yun, Mare? Igamakon. Anya? Di bale, taan na dakmat, Mare. Sa dinaw tinagkapam, glaw, anak kaw. Nagpasentro kami iti kumarik, nanang. Anya ti inarami jo iti sentraw. Kinaduak ti kumarik ang nag-apply iti home credit, nanang. Nagan ko ti inusar na. Anya, imanugot ka anagan mo, ti inyutang ti kumarem. Marigatan ngamin nga ag-apply, nanang. Ay nawaw, kita anak kaw. Ang mga nuday tantaw ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan iti kumarem. Saan mat siguro, nanang? Dakkel ti panagtalag ko iti kumarek. Nanang, relax kayo laeng. Mabayadan to ni Mari Marilyn ti utang na iti home credit. Picturan nakman pa'y brando lakay. Ay nawa, at dami ganti baro ang cellphone mo ba kay? Clear ti camera dayto a cellphone lakay. Iso nga umay ka, tapicturan nakman. Ay nangalama itimbayad mo. Saan ang mabalin ang maamon ti asawa? A home credit tinagapon ti cellphone ko. Amangan kit dinuadun tumanin ti sa una. Bakay, apa di ka makasumbat? Ay ikwa, lakay. Di mon salutsudan. Sana bale, tasyak mat ti agbayan. Sa anak mat adumawat ken ka. No, apay nga minagimatang kay ti baro. Kat mabalin pa'y matisigo ta cellphone mo Anya nga ingarod kat na umaakmat. Ken may sa, daanan dayjayan niya. Kitain nyo Tama nga numatid-tidan iti kapiday ta cellphone ko nakaparabaw iti lamisaan, tatang. Ay, Wayne! Nakita ko anak ko. Sana mga bulsek. Ay, mabit man laang, tatang. Ay, nawaw. At ayaw mo ti cellphone mo kanya ka. Paragkunam ka di. Kit matidtidan pa lang. Ay, basta. Saan ang mabalin ang matidtidan iti kape? Wan no magasgasan day ta a cellphone, tatang. Amuyo mat akagat-gatang ko laang day ta. Ano apay kami naging matang kay ti baro. Yung mabalin pa'y matidaan ang cellphone mo. Ay, agpada kayo iti asawak. Awanlat ibagayo, no di apay ngamin agim matang ka iti baro, kat mabalin pa'y matisigod a cellphone mo. Ay, nawaw. Sayang magamin ti kwarta, may. Ay, natatang, saan asayang tamausar kumot data a cellphone? Kumusta nga ay Mari Marlene? Nasaya at Mariglo. Nagbayad ka din iti home credit, Mare. Tay monthly payment mo di mo liplipatan. Wen, kinapudno na, agpasentro ang itamare. Mapanak agbayad. Nasayat mat nga no kasta, Mare. Narigat mat no saan ka makabayad itang aldaw nagtutulagan tayo. Wen ka di, Mare. Di ka madanagan, tagod payer mat da tao. O sige, agpatuloy ako, Mare. O sige, hagan-anad ka, Mare. Sa di na tenda sa awak tatang. Nagpasentro ba? Abay ka no. Gusto tinanggag ko. Mapangkaragbayan ito home credit na. Kasta. Home credit gayang tinaggapan ti baro ka cellphone na. Dito ti siyang ko sigurado. Di na pa'y mo't imbagbaga. Ngadda tilakad na ita. Mabisina ko nga uray ti balon ko. Tagayam, awan ti mauray ko. Ang mga nalipatan na nga imbagagang karak ko. Naimbaglayan na. Tanagawid ang tatang. Mabit lang.
Sabang kita sarang kita kanam. Agyaw nak tatang. Ngamuray sa amin. Kabaylak mo tagawa. Alagaw, magangga. Pasensya ka na. Dak mamosang ka nagbalon. Namok ko ba? Siyak ko ba tinang itudod itibalon mo? Anom dagit ang kaldero, lakay? Paglutuak bagay. Ag nagadak pa'y maniti kalapaw tayo iyabang ka. Tapno saan ako na mabanog ang magmag na tunggal agsapa kang malang. Saan ka din nga agtad-tad ti bubong? Sana yun. Tinarimaan ko di kalma. Kaano nga rod nga agawid ka dito'y balay? Sa anak pa sigurado. Nga mga nung mabayagan na kita. Adumag gamin, tinaskin nga ramidag. Itulod ka nga rodeng. Saan yun? Kundi tulog ka pala. Kabaylak mo. Mapankagit dito ni nanay sa'yo. Tatangtanan nakakano. Apay mga insakom. Dagiti kawas mo, Marlene, anak ko. Ag naidak pa'y laang igay bangkag tatang. Sumurutak kan brandong. Anya? Nasaysaya at matlaang no ag naid kami iti asawak igay. Tapno matulungak matlaang iti trabaho na tatang. Anda ka diti parekot, anak ko. Ah? Ay awan mo tatang. Sigurado ka. Kaslasaan mo't na normal ti kasta. Anya saan anormal mo ti bagbagam tatang? Di ka madanagan, tagawid kaming tulat ta dito'y balay numalpas ti trabaho mi. Ano kasta ti plano? Awan maramid ako na. Ala, mapangkagaro na eh. Anya tararamitem diti bangkag bagay. Dituyak matin nga ag naid lakay. Anya? Tapno matulungan ka ah. Awan ti kuryente dito eh. Adamot ginatang ko a power bank. Guray ka ba? Makadlawa ko na. Ang mga nonya tikat mo nga ibaga ka niya. Si kakit dimot. Awan, anya kumangay ti ilimod ko kan ka. Ay, nalubat man ti cellphone kan power bank ko lakay. Agawid akpay laang ijay balay. Ay nawaw. Kat numalaman. Ijayak matlaangan a maturog. Insabsabam ko ma. Kasanon numarabyan ka dita dala. Ay nawaw. Unay kan ayalakay. Amumot akabailak ti agawid uray rabii. Sa anak amabutangan niya. Ay, alang ta. Ngam agan anod ka ba ka da? Agyaman naklakay. Masapa akto inton agsapa. Ay nawaw. Sige Marlene, anak ko. Sumaga. Agyaman nagtatang. Apay mo't aramihin mo ti panagawin mo. Ado nga minti naramid mi ijay bangkag itay tatang. Ag-charge sakpay ita arabii. Kay, maturog kan dito ya. Wen, dito yak pa'y amaturog ita arabii. Taurayak ama-charge ti cellphone ko. Ay, limbag lang ang taninayunak tinluto. Di unay pigsaan tatang. Ha? Kontrolin nyo ti boses yun. Apay ko ma. Amangan no adda makangag kada kayo. Ay nawaw. Kaslada matilam-lamang ang anak ko. Agrubwat akong tatang. Ay, naturos na. Alas 4 iti agsapa. Nay, nasaba pa may. Una, tapno sa anak ama initan tatang. Nagkape ka day. Agkape akto ijay bangkang tatang. Luwapay kami, namasapol ang masapa ka pumano ah. Kas na ko nakitayan, jak kaya ti mainitan tatang. Alam nga rin, pakirikip mo tininaw ah. Itay pa, adi ka matagtagare, glow, anak ko. Apay ka day. Ada nga minaawat ko a text na lang. Saan ka no? Matan nga agbaybayad ni Mari Marlene iti utang na iti home credit. Anya? Kan nabayag mo na sana limablabas dito'y balay. Diya akong makitkita nanang. Na, sa dino kumangay tinapanan na. Diya ka mo nanang.
Di na matrip-replyan dagiti text ko kan kuana. Ay kat mapan kan iti ay anda. Kasano no awan ni Jay nanang? Padasam lat ti mapan Narigat mo no agururay ka iti awan. Sapay nagan mo tinausar iti dayta home credit. Ay, day tangarod nanang. Amangan no ilam-lamangan na kung day Jay ako mare. Ano ti masapol mo, Glo? Ada ka din ni Mari Marlin, tata. Abay, ada ka ti masapol mo, Kuana? Ada kami naawat ko a text iti home credit. Saan ka numatan nga agbaybayad ti kumarik, tata? Sa dino ka diti ayan na ita. Di namat kami replyan dagiti text ko kan kuana. Anda na iti bangkag na. Simburo kinila kayo na. Anya? So, may lagayang makayat na tagnay ni Jay. Tanda magamatraso na king ka. Kaano pa yan na panijay, tata? Dahon malagay. Imay dirabe. Nasapa mo man ang pimanaw. Ay nawaw. Anya nga ti plano na iti utang na. Agar aramid na tamarlin iti parikot na. Mabalin ka di akadwandak iti bangkag na, tata. Agsasaruno ngamin ti mauawat ko a text. Amangat nunagan ko ti madadaol no saan ang makabayad. Anya ter aramidem dito ay Mariglo. Ay nawaw. Pa-inosente ka mat, mare. Nalipatam samat ti responsibilidad mo iti dayjay a home credit. Ado ti mauawat ko a text. Saan ka matgaya man nga agbaybayad? Ay ikwa ngamin, Mare. Naimbag kumaan o replyan mat dagiti text ko kan ka. Siyak pa ilaang mat ti mabannog ngay may dito'y bangkagyo. Pasensya kan, Mare. Ilamlam mga naksamat tan, mare. Ay, pasensya kan talaga. Awan pa'y ngamin kwartak, Mare. Ay, saan ang mabalinti kasta, mare? Panunutom ko maanagan ko ti inusar mo. No saan ka makabayad? Di siyak to ti kamatan ti home credit, mare. Diyak amukan ka, Marlene. No apay mo't ngamin nga imutang ka pa ilayang iti day ta home credit. Titakas na bay, nagan ti kumarim tinusar mo. Pangalaan nga ro din, iti pagbayad mo, Ay, diyak amo lang ka Agawad ka pa ilayang. Urnusan nyo kin ni Marim Aglo, nuan niya man ti parikot nyo. May pasubo pi man ti kumarim iti kastangar aramidot. Awan mat nga rod kwartak. Agdiskitar ka pa ilayang nga. Ibayan mo pa ilayang dagiti ginatgatang mong appliances tayo. Kung saan, itid mo kinkwana dahi ta cellphone mo, kung saan ka makabayad. Anya nga nga ro, kat agin uutang ka, di mo magayam ka ba ilang tagbaya. Awan ka diti kwartam dit alakay. Ay, pangalako mga iti kwarta, katawan pa'y mo't ti mailakok. Mala, agawad ka pa ilang, tapag saritaan nyo dahi ta kin ni Mariglo, di mo urayan ani kapitan, ti umay mangiguyod kin ka diti bangkag. Ala, agawad ka! No awan ti kwartam, itad mo kanyak day ta a cellphone, Mari Marlene. Ape ngay, Mare. Katuan ta siya kung timang bayad iti balance mo. No saan mo pa'y anabayadan ti kagudwa, ngam agparigat ka matan. Itad mo kanyak ti cellphone, ta siya kung ti agbayad. Nagan ko ti madadaol iti kastangar aramidam. Di lang mabali na pagsaritaan tapay, Mare. Ay, pasensya kan, Mare. Ngamawa ng tinas ka na pagsaritaan ta. Saan ka nagtungpal iti tulagan ta? Ilamlam mga nakpay. No, kasta ti ko na. Anya ngay nga rod ti maaramida. Pasensya kan, Mare. Pasensya kan. Ngam kasla na awanan ti panagtalagkukan ka. Ipasubo nakpayan, Mare. Ay nawaw! Utang kat liklikan. Panagtalak iti may sa agayam, kat intay aywanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.
apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kabailam ka di pa iti ag-duty? Kunak man no si kasukat ko, bes. Mabalin ka di asikapay lang ti ag-duty ita arabi Cindy. Apay ngay. Agpamanila kami ngamin, bes. Kasta ka di? No okay lang kan ka, No saan? Okay lang mat. Maawatak no nabannog ka. Kabailak pa'y, mat. Siyak pa'y lang nga ro, tiag-duty ita arabi eh. Ay na, agyaman naklaonay, friend, Awan na nyaman na, friend. Saan mat na nagsanti trabaho tayo? Puyat na ang ati kalaban. Bayam, bumawi akto kan ka, friend. Saanan? Saan nabalit ag-sweldo akmat? Sige, agsubli akon iti station ko. Tama nga no makita nakpay ni boss dito yurwar. Anya ti araramidam dito'y kusina, dyan re anak ko. Di mo ibaga amangan kamanan. Nang rabi tayo mataan. Sana nga rin na makaturog nga nang. Ada ka dirik-rik na Awan mate. Awan pa'y mo nga minti good night ka. Anya? Di pa'y mo nag-good night ni Cindy kanya. Itay pa'y nga urayak ti text na. Ngam aging gay ta ka awan mate. Maturog ka kidin. Busy lang ni Cindy iti trabaho na. Diyan nga rin makaturog nga nang no awan ti good night na. Saan ka makaturog no awan ti good night mo kunam? Sige, siya kunti ag good night ken ka. Good night, dyan re anak kaw. Maturugan, wan. Mala, maturugan. Tado pa'y ti matrabaho inton bigat. Aday ta, makaturog ka matsiguraw, anak kaw. Nanang mate. Sa balilat tamat no ni Cindy ti good night kanya. Agsapan. Ngamawan pa'y text ni Cindy. Uray, good morning la kumano isaw. Ay nawaw. Makapakigtot ka may anak ka. Apay akas ta tilangam. Apay napuyat ka. Ay, umuna ako ni Jigardin tatang. Ay, saan ka pa'y muanangan? Saan na bala ta nagkapi akon? Umuna akon. Tainak iliwliwag ti sakit tinakam ka. Ay, saan ka amawatan Sumaruno kayo tulat takin ni nanangay. Nakon. Ay, mabit lang anak ko! Hoy! Napanay. Di na pa'y sinumbatan mo ti saludsod ka. Bakay, naan ti anak ta. Kaslan na puyat, mate. Imo na pa yan ijigardain, di pa'y menang-nangan. Kasano, kat saan anaturog idirabi lakay? Iti anya agapaw. Saan ka nung amin anak good night ni Cindy anobya na? Ay, talagaan na in love ti anak ta iti Naija Cindy. Ay na. Saan samutan nga ayat day tamarikrik na nalakay? Obsession samutan. Kasano mo ta na ibagam nga iti kasta bakay? Kasanaw, saan laang anak good night tinubya na kinkwana? Saan kit din ang makaturog? Gagangay na Mabutang la siguro ti anak ta no isukat da iti sa balay. Saan ka di akasta kamot ni day? Di ka pa rin makapangan no di ka sarungkaran. Ay, agsardeng ka mamat si Kahulyaw. Ay nawaw, kunak man no imo na ti anak ta dito'y garden lakay. Tiyak mo makita. Kesa di no kumatidado maapapanan na. Ay,
Ang mga no adala dita. Ay, itayak pa'y abugkaw. Ngam awam mo ti sumungbat. Danag mo. Mapan mo manggidi kitaan. Amangin kit dino sa bali, tinagturungan na. Sa dino kumamati na duma apapanan na ngay. Awan mo bisyo ti anak ta. Saan mo ta naparkada? Ay naa siya kung ti madanagan lakay. Pagdanagan mo. At dani ti husto nga edad ti anak ta. 27 nan. Kasano nga raw no na-stress katanyamat ng tinaaramidan na itibagi na. Ha? Si Kamat. Negatibo nga minti panunot mo. Ay amukon, ti ayan ti anak tabakay. Sa dinaw tinangkitam kwa na. Aday ayan ti puun ti mangga. Nakaturaw. Anya? Ipili ng tumot trabaho ka madlawan na puyatan. Ay, kasta unay tidaanag ko. Kung naklakit din doon yamat ng tinaramid na itibagi na. Oray kas jay ti anak ta. Nasaya at latamot ti kapanunutan na bakit? Di na maramit ti pampanunutan. Mapanak labit iti ayan na lakay. Sanon, di mo disturbuan tapno makainan namin. Naimbag mata nakariing kan anak ko. Anyat orosin na nang. Ay ka alas 4 iti malam Ay nawaw. Isumod lang mabisina kon. Diyak na puutan na nakaturog at gayam. Ay okay laang. Nasaya at matkit di tapno makainan na ka mag. Ay, di kayo pa'y natulungan iti trabaho. Ay okay laang anak ko. Di ka madanagan. Tasaan kami mat nga agungat. Agyaman na nga. Ala, agtugaw kan tamangan ka pa'y sakbay nga agawid tayaw. Saan kan ariniing itay alas 12, tapno saan ka ama disturbo ako na ni Tatang Mau. Anya ti kunam, Cindy? Saan naka-replyan ni John Ray? Wen nga rod best. Saan namat lang nga sungsong-batan nagiti awag ko kenkwana. Awan ka di tinagapaan nyo? Day tanga rod best. Amang ano nasakit tinakam na Sa anak ngamin anak kapag good night idirabi ita diretso matitrabaho. Ay naday takit din, best. Amangan mo't no impagarup na matan ang nakalipat ka. Kas kadagiti babay ang naglabas itibiyag na. Sa anak matakas kadagiti ex na. Uray kas ano, napudno akmat friend. Kadwaan naktuman kit di ang mapan iti ayanda tapno makapagsarita kami. Agina nakakit din. Siya akong timapan iti ayanda. Kasano, no kagura nakgayam. Agina naka, tapno addamanen pamigsam nga agtrabaho intun malam. Di ka madanagan, ta ipalawag ko ti amin kenkwa na, best. Sino tao mauawag aya dyan ri anak ko? Itay-pay ta Ni Cindy, nanang. Ay nawaw, tinubyam mat gayam. Apay adi mo sungbatan. Bayan nyo ka day. Di mo ibaga kaguram ni Sinday. Pinagururay na kidirabi Bayak mat ata iso ti aguray iti text ko. Iso ti aguray iti awan. Ay sungbatam kit din. Amangan no adalaang makagapo no apay asaan nag-text ka. Amumot nga da trabaho na. Uray no bisay. Nag-text ko malatamot Manulang mo jay manu a minutos ngay. Maawatan ka anak ko. Ngamikam kumama ni Cindy iti gundaway na ngagpalawag. Saan mat ngamin amabalin nga inoras nga agtitext latan ken ka. Update lang mo ti kasapulan, nanang. Diyak mo imbaga masapul nga inoras nga agtext kanya. Di na ngamin maawatan ka, nanang. Ano ti masapul maura kail? Ada ka din ni John Ray, tata. Ay ada nang ibaon nakbiait. Ay ada masapul mo ken kuan na. Adala ko man napatag nga ibagakan ko na, tata. Ay agkapi kapay nga raw basang. Urayam. Ang mga no agawid din tayo jay. Ay, tata, madamag ko man. Awan ka di tinadakdakamat na kada kayo?
Kas kumaitian niya. Saan da ngamin nga okay tigayam ko anobya na, tata? Ay, wan. Saan nga ron nakaturog, edi na binsan arabi ay. Saan ka nung amin good night ni Cindy kan kuana? Anya? Ay, nano nakitam latilang ana. Ang maawatak mat ni Janre, tata. Napadas na ngamin ng timaloko. Isu siguro akas ta. Ay, uwan nga ron. Siguro ako na-trauma ako na ada. Anya ti masapol mo, Raquel? Okay ka lang ka di, Janre? Di mo saludsudin. Si kakit di mat. Agingga ka di ita, kat nasakit tinaka mo itigayim ko. Tikunam kanya, kat nasayat ataw ni Cindy agayim mo. Kaslasaan mo? Ag-text lang siguro. No kaano akay kayat na? Huh? Saan apod no dayta? Nasaya at atao ni Cindy. Saan akas kadagiti daduma ababae dita? Di nakman ululbudan. Sa anak ng ubing. Sa anak nga agul-ulbud. Pudno ti bagbagak. Kastoy ngamin, Janre. Diretso ti duty ni Cindy. Isu asaan ang nakapag-text ka. Isu ti pa nag-duty na itiday di Arabi Ta nagpa-Manila Kasta ya? Day tatipod no. Isu ano siyak ti sika. Replyam ti gayem ko. Di ka madanagan. Siyak to mismo ti mangibagakan ka. No adda kalukwan ngar aramidan na. Anyat isiman nyo, tatang? Hey, nangagaw ti saritaan nyo ko ni Raquel. Ti may papan ka ni Cindy? Ay, nawaw. Talaga, mat Ni mula Cindy ti nagsaritaan nyo itay. Ni tatang, mat. Nasaya at mat Ta imisem kamot tay na nakaw. Italang nariknak man ang text to itatang. Naimbag Taimpam amo ni Raquel tigayim na kanyak. Ay nudyak na amo ni Cindy. Nalabit nga gingga ita ay malukluko aklat ta. Ay kay talaga akas tati ayat. Wala, mangantan. Tainak pa'y sukunan ni nanang mo ije sentraw intun madamdama. Amangan no di nakabailan a pagkatan na gitiginat gatang na. Hello, Cindy. Agyamanak ta sinong batam ti awag ko. Kumusta kan? Nasaya at mat. Sika ngay, kumusta ka matan? Nasaya at mat. Pasensya kan no sa anak kapag good night kan ka idi. Amo ka na sakit tinakam mo kanyak. Maawata kong Cindy. Pasensya no bimalasak. May salang ti may bagakkan ka. No adaman nagiti aldaw asa anak ka makapag-text. Di ka madanagan, ta saan ka nga isukat. Talaga laang abisyak iti trabaho. Adaman, kidawakan ka. No, okay lang Mabalin ka din nga ag-update ka mat no busy ka. Tapno amaw. O sige, inton sumaro no. Sigurado ka nakapag good night akkan ka. Sakbay nga agtrabaho Tapno saan ka mapuyatan. Pasensya ka na. No overthinker da ito'y nobyaw. Amok nga da trabaho. Diyak nga rod malapdan tag panunot iti dakas. No kasta nga awan ti update mo. Okay laang. Valid mo ti kasta marikriknam. Aglalo pa ita panawan. Ado dagiti saan ama kontento iti maysa. Di ka disinday, di kinasaritam, Janre anak kao. Ay, una nang. Sana magaya manalipatan. Busy la ka now. Kunak tumangamin kan ka anak kao. Uwin nga rod. Ay, no, di mga kumakada kayaw. Di saan kami kumaanagapa. Ay, tinapatagay ta akit nasaya at kayo ni tinobiam. Uwin na nang. May salayang ti sigurado kita. Ha? Ni Cindy ti babaya kaya't kung ikalay sa.
Ay kaagawaam nga rudmatan ti agurnong anak ko. Ay, ang naman ay, di mangmangag ko akalay sa pagsarsaritaan yung agina. Ay, to'y anak mahulyaw. Ikalay sana kanun ni Sinday. Ah! Una, awan dakis na bakay. Kumusta ngay? Nakapagsarita kayo ka din kin ni John Ray? Wan, sinong batan na matantiyawag ko kankwana? Nasaya at matngarod no kastabes. Anusam ni John Ray. Talaga siguro piman nga adda trauma na. Iso akasta. Saan ka laang anak good night? Saanin ang nakaturog? Mawatak matinobyok, friend. OA siguro, no, para kadagiti daduma. Adamat piman ngamin makagapo. When itapanawan, adu dagiti saan ama kontento. Impagarup na siguro mat nga insukat mon. Kasta nga ti ko na anakanyak, bes. Kat inton sumaruno, ag-update ka ngamin kankwana. Tapno saan mat akom kumpormiti pampanunutin na, friend. No kasta abisi ka, ipakaamom kankwana. Anya laang mat ngay di may sa minuto, best. When best, kastantun ti aramidag. Narigatan, amang ano adamanan saan amakaturog no awan ti good night na. Ay, nawaw! Napatag ti komunikasyon, tapno mapatipker ti relasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.